اسف الاول. السكن ولا ابراهيم طيب عندك سي اسمها تبغى سي chanson qui n'est pas facile donc les débutants je vous conseille de d'attendre encore un peu. On va utiliser la mandole parce qu'on a besoin du quart de ton et puis cordage standard pour la mandole pour que vous puissiez la suivre assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc je la maîtrise pas vraiment donc il y aura sûrement quelques fausses notes. Mais voilà, mais au moins je vous montre ce que je sais faire et puis c'est à vous de vous améliorer en écoutant la chanson et en jouant en même temps. Donc voilà, c'est parti. Bon, on va déjà recommencer ça. Écoute, elle commence ici. Et pardon. Voilà. C'est كمل. Voilà, je sais plus.
المهم داك صارت شويه سميتاليزي غير ملي حكينا الدنيا دونك ثاني كنت زعما الفلان لاكينا يستخدم الكارطون يستخدم مثال لاكين دونك هاد الشيء غاز داوود غاز شمام باش الدوالي ما شمام كيتقريب داك تاسم سينا كيضل باقي ما هو ايوان Apare dake joala dagina قد يخمر داكي سي با ايفيدون زعما تعاود تساوي دونك هادو ملي كان بريباري دي فوا يستخدم مثل داكينا الكارطون كاين داكي دي فوا داكينا دونك السول موين باش تسيستينا ملاقا لي زيكوتور فيهم مزوات سي ما تابع ما شاك فوا ما دو فما ندار دونك جو اسيي دو لو سويفر encore la partie gaz كان ويليام ماشي هادو عليم voilà je pense que ça devrait suffire ويلي افونسي نشطوها باش كنا تسميتاليزي
voilà ديال حبسوا كان لاقينا دونك préparer كان يتسنى دونك voilà toi لما préparer un petit caisse donc tu connais qu'est-ce que tu as là tu connais très vite avec le carton et voilà donc c'est le seul moyen il faut écouter la chanson avec un écouteur dans une oreille et l'autre oreille pour guider la guitare. Ouais, c'est le seul moyen باش كانت تسميتريزي bien باش كانت تسمعك لي فوسني. Encore une fois désolé في الكارنافاج صراتي كل شويه mais bon là donc allez bon courage.